mme ge e ka ba ke gona wena o bula sealemoe sa go sa mmamorato a ke a go dumediša ebile ke a go amogela ge e ka ba e sa le o ditse gona fao go 96.3 FM memelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanki ga te tanki gabedi tanki gararo a re a leboga ka sona a sona sebaka se motheletši wa Mutse Community Radio ke ya ka mola a go moroka ka fale ke ya go moadima sebaka se ebile ke moadima ke motamiša ebile ke mo amogela lenane go la pitšentše kgolo le kgono ka labedi le botse ke mo fa sebaka se gore a tamiše motheletše go le legauswi mo a re theleditšego a le gona ke moka a amogele baleli ba rena semmušo pele re tlo tsena a ditabeng prof a ke go tame malome ka kapa ke go dumediše kudu re leboge ge re fihlile ke dumediša baruti ba porofeta mangaka a setšo ke sa lebale babuši ba rena magoši a gabo rena ba etapele ka go fapana ga mmogo le batheeletši ba bagolo ba Mutse Community Radio Station ga mmogo le ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša ba bošego ba lekgono re thobela re a letamiša magagešo re leboga ge le fihlile le kae re gona le kae rena re gona ke bagamang ke ba ga makitla ke baga makitla mang gabane re le thuša kang bagešo baga makitla na ke ka leina ke Motlago Makitla a titsebiše sese ke Malupane Makitla mang Malupane Makitla o Malupane ya wo ke Malupane Yeah. kana Malupane ke poleke ya kwa bo magopong ya ka mothoko ya bo magopong ka mo gone le poleke ngwe ba re ke Malupane ya o ka ba fa melao ya radio malome ka kapa re a leboga bana bešo ba ska tla ba raga ba botswa motho wa se ka tla re nna gore ke bitse tlhapa lela ga ba mpotsane a šia mpotse ka kapa jwale ba gešo re mo lenanegong la pitšentše kgolo mo nna ke nna ka kapa radio ke Professor Moremi ke ntate Malefo ka mo re ne le Makua ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse le gore mohlomongwe ge go e ba le mo e le gore dilo o kare jwale di a sharakana wa jwale ba tsena ke mokana pele ba lokiša jwalo difounu di ba silent ba gešo ge difounu di ba silent ga re bitše di maina a dingaka ka maina le baagišane ke dumela kudu gore le a tseba gore moagišane no ba gore moagišane wa rena ke ile ka ya ngakeng kae ke moka ka hwetša tšela kapa ka ya moporofeteng kae kapa ka ya kerekeng kae gomme ye ke nako ya lena ya gore le tlogeng le o tlolola taba tša lena ga botse ka bokgwari ene ka nnete ka lebaka la gore nnete ke yona e kgonang go dia gore motho a kry-e thušo mogala boge le mmona a le mo go ne kgonagalo ya gore e bela mafelelo le mmone ga go sa ne mo le tlo reng gape ntate Moremi tsatsi lela ke le ko radiong ke lebetse yela le yela jwale ke nako ya gore le hlaloseng ka moka ga tšona a kgone go tseba gore mathata a lena jwale ge e le department ya gage o ya go le thuša ka tsela ya mohutamang ge e ka ba ditaelo tše le swanetse ne thuše ka tšona ke tša mpuputa ke tša setutla mohlomongwe jwale a ye go thoma go bola le badimo ba gabo ba mosetlele gore batho ba kgone go hwetša thušo jwale nnete ba gešo e no dula tafoleng ge re le butša dipotšišo le fetoleng potšišo ye e botšišwang le se ke la re ge re botšiša la re nyaka gore tlhalosetše le se ke la re ge re botšiša lena la araba nto nna re sa e botšišeng sa mafelelo mahlapaganya ke ge ba gešo mo sealemo ebile wena kgaetšedi ya ka o tseba gabotse gore Mutse Community Radio ke sealemoya se sa nyake mahlapa le gannyane ebile kore wa tsa go ka bitša lehlapa moyeng kore gabotse gore re tšhaiše re sepele so re a leboga ba gešo kgaetšedi ya ka o ka no tšea sebaka se ke moka wa re fegollela se borala ditaba tša gago ka moka ga tšona gomme no re pele ga fawe nke ke no re gannyane ka fa maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši
ga mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. aga ke moka le kana pela noti ya dialla kgaitsedi yaka ke dumediša batheeletši ba pitšentše kgolo ke dumediše le profo thobela le tate ka kapa le ba mafarahlahla Iya. ba nang le rena ke re thobela ke atamiša na ke then go na le tlhoba boroko e kgolokgolo ka mola gae ka mola go na le dipheko ka mo gae ka mola dipheko tše ke tša tete mogolo wa papa and then pheko tše a di dudišege di tsame di tsamile di khutša di ya ka mo kgapela ba re ga di tswe ka mo di ye ka mo kgapela di ya ka mo gore ga di mo nneteng jwanong di a re hlakahlakanya and ka go fapafapana ga rena ka sebešo sa gešo ge ba bang ba tsame ba ya mo ba yang o mongwe no o tla re ba re di santse di eme ka gore o mongwe a tle le yena a re di eme ka gore kana kgaitsedi ka go ema ka gore kana jwa le ko goreng ka gore re swantse re kwe ga botse gore ge ba tswele ba re ditaola tše go diagalang ka tsona and then re kgone gore mohlomongwe ge moroka a tlo le tlhatlha mo ditaoleng a le tlhatlhe go ya ka se a se kweleng go tswa go wena le maitemogelo a gage ka bongaka ba gage thobela alright peleng ba rile ba re di tšhilafetše aga ya ba gore ga di a mo beledileng gona ba re ga se madulong a tsona ba re madulong a tsona ke gae so go a kry-iwa ngaka ya tla and then go a hlabiwa pudi ebile tsona ditaola tše ka mo go tsona ba rile ba re go na le taola e shotang ka gobane go na le mo o ba di swereng and then o ba di swereng pele o itse a timetša taola e tewa ka mokgwa go kwagalang ka gona ge ba bagolo ba bolela then gona ka ona mokgwa ya ba gore ya tshwenya jwanong ge ba nyaka mongaka o wa go tla go di hlatswa ba be ba mo hlaloseditše a ntšhitše le yena gore go taola e shota mo go tsona gore sehlare sa yona ke gore go hlabiwe pudi gomme mo puding moo go tla tswa pheko yeo ya go tsena ka mo ditaoleng e raga gore e replacea yeo e timetšeng then gomme di hlatswiwe gomme di tšeiwe di išiwe gešo ka re ka nako eo ke ge di se gešo then awa go dirilwe ka ona mokgwa then ja tšeiwa ja tlišiwa gae then ge ntše go ya le bophelo re ntše re no hlobaela ka ona mokgwa ge re tšwa di santšane di no tšwelela gore ga di a hlatswega ditaola tšeo and then gore go a bonagala gore go na le something se seng right kare ka mola gae ka mola ai ga go kganye ga botsana ga re robale le maphelo a rena a on and off tšatši le leng go ga botse tšatši le leng go jwang so ge ntše re tšwa re a nyaka ke tsona taola tšeo then lately go kwagetše go na le pheta le yona ke tlhoba boroko pheta ye nna ka gobane ko monyane ke no kwa ga ba bolela ba bagolo ba re pheta ye ke a khulukhukhukhukhu ke a motho a kgale ene ka mokgwa ba re e be e apara ke di-first born jwanong pheta e mo e leng gona jwanong ba re e santše le gona e tswe ka moo e ye gara mogolo jwale le gona re nyaka tlhahlo ka yona ka gobane bentše go na le go baka ka yona o mongwe a re ba rile ba re ka ngwago mongako mongwe a bina and then a hlaola gore tsona pheko tšeo di dule ka ga rangwane wa papa le yona pheta eo e dule ka ga gagwe jwanong ge ntše go iwa le tša maphelo ba ba tshwenyegang ba tsame ba o botšišiša gore bophelo bo reng ba ba botse gore dilo tšeo ke tsona di le tshwenyang ga di a dula gabotse ka madulo a mabotse jwanong pheteo yona ka se sebaka e sa šaletše e sa dula gara ngwana papa a sa be yatla mara a botuile a o ba hlalosetša gore pheta eo ke tlhoba boroko le yona ba e lokolotše mara mo lapele go be go na le manganga ka yona ka baka la ge e le gore ba itše ba hlahliwa gore pheta eo e dule ka fao
mara gone bjanong ba e lokolotše mara bjanong e ba taba gore a ba e lokolotše ka ona mokgwoo a kere nna selo sa badimo ke se swantšha gore ke pheko le yona santše e hlatswiwe before e tla bjanong gona ka ona mogolo gona go no traiwa gona a kore a go sa na tšwelopele sa le ge go no bolediwa gore wa yona e gona tlaletše ga go dirui selo go ye mekitsi mara bjanong rena maphelo a re affecta aga tše ding gape ke tša ka mo gae ka mo lapeng tlhobaelo ya boroko bo bonke diphoofolo tše re tsameng re kopana le tšona ka mo gae ka mo go na le mankgaganyane kwa gae kwa entle ke ga so motewa ke mentšhinyana e phela mola kratšheng mola ene ke letšatši le subela mankgaganyane šiba ba tsena ka mo kratšheng ba tšwa ba tsena ba tšwa aga go nonyana tše ding ba re ke marikiriki ga di lela di rikirikiriki nonyana tšeo a ke ke nonyana mohuta mang go na le nako engwe di agile sehlaga ka montle mo khoneng ya ka mora e nngwe kwa morago kwa sehlaga seo le tla se hlahlamolola gwa feta matšatši a mabedi la kry-a se agile gape jwalo go fitlhelela ga gona jwanong na re sa se hlahlamolola re lekile gore ra di bolaya nonyana tšeo ra tšhela magazine ka metsi a belang e nngwe ya tšona itše a fetša le 2 days gore e hwentše e tipologa mo fase mo e sa hwe la bona and then go ba le nako nngwe re lokiša gate re dira ka buswa ra hira motho gore a re direle gate motho o rile ga a epela ditshipi tše tša gate tše o kopane le noga e nngwe e tshesane so e ntsho mara ga ena mahlo mara ena le dihlogo e ka lekana le rula ka botelele ga ena mahlo ba re ke noga a sefofu noga sefofu ba re ke sefofu ga ena mahlo e no ba le dihlogo tše pedi ka mo le kamo emapele kgaetšedi yaka emapele nke re go kwe gabotse noga ye botelele ba yona bo ka lekana le rula and then e na le hlogo ka mo ya boa ya ba le hlogo ka mo moseleng gomme hlogo tše e le tše pedi ka mo moseleng le ka mo hlogong ga di ne mahlo ka moka gomme ge lena le botša ke mang gore ba re ke noga sefofu yena tato na epololang mo gate gore a re ke sefofu o re ke sefofu ka baka la gore a bona e se ne mahlo goba le yena ka maitemogelo a gage noga sefofu wa e tseba o re yena noga sefofu wa e tseba ekwa and then noga e tšwele ge a epa e tšwele ka mo fase o ile ga epa ya no tšwelela o rile ga a epa ya no tšwelela kgaetšedi ka o emiša letsogo molang ke a re feta be ya noga ditshipi tsa gate ya gale ke ditshipi tse le gore ne di katetswe ka cement okay so yena ga kenya ditshipi tse ntshwa o nyako nentse e le motho e leng gore o nyako e epolola a thome ntho ngwe le ngwe fase okay so a swanela ko gore a di epolole go tloga ka bosamente bola ba yona so ya ba gore santse gore a epolole so ga ntšha tshipi ela a thoma a išikinya a e utulla ka yona samente ela ka motlase ga samente seo ke ka mo a hweditše noga yeo ka mo go yona ene o e hwetša e phela mara a bona gore ke noga ya sefofu and then noga ye ya sefofu ya hlogo tše pedi e be e phela o e bolaetše ka mo moleteng goba ile ya tšwa ya be ya tsamaya ka montle ga e bolaya o e tlogetše gore e tswe ka mogare ga mošima mo bo makhelwane ne bana le lenyalo ge yena le busy ka gate so ba bangwe ne ba kgopetse packing ga ya ba motho e leng gore o nyaka gore a re bitse mola ile gore ka mojareteng go na le batho so ka baka la gore noga eo e ne e phela o e tlogetse ya tswa ka mogare ga mošima then a tseya sekotlelo se se sa berekeng sa Sesotho a ikhurumetsa so ka sekotlelo sela then a beya stena mo godimo ga sekotlelo seo gore ge batho ba le ba fetse o tšhaisa a tla kgone re bitsa then a re bontshe yona and then gona mo ge ntse a epa foro ya go tlo kenya sporo sa gate o epile the same level height ya go lekana le yona ditshipi tseo o kry-ile tlhako ya pere
e e lebeletseng ka ntle e faceitse ko ntle. Okay, Ee. ke nyaka ye ya noga ye noga ye o ile ge a tlo khurumulla la e bona le ge e sepela. Ee. nna re no e bona e re kry-ile e tetatile ka nako eo te o ka re itumile so e mara e sa phela. ee sa phela. And then ge le fetša go ikhurumulla e be e kgona go sepela da sa ke e bona a wa ga e ya sepela. shikinyega yona tsang ra e bona e dira e phela. yena the only time nna ge ke tsena ge ke tswa a tlo mpitsang potso gore ke kry-ile selo se se mara a ke nyako le bitsa ka baka la ge e le gore go na le batho. ge le kwa ke botšiša ka taba ya go tsamaya ke be ke nyako o kwešiša gore ka gore e ne tlhogo tše pedi e be e sepela jwang ka gore noga e goga ke hlogwane jwale ge hlogwane nngwe e le ka mo ye nngwe e le ka moki e be e sepela jwang and then le dirileng ka yona. nna re itse ra morela nna ke thabile kgwathana nayo ra morela rena bile re tsene mo difounung ra googula gore go na le phoofolo wa mohuto ona mo lefaseng so ra re re checka mo Google ba re ke noga tše jaaka ntle not mo South Africa. Okay, so but ra morela ra chaba ra e chaba a re yena o tla o e bolaya o e tšere a o e tšhuma kwa hlageng kwa a kere wa bona re outline o tswila ya kwa outline a o e tšhuma so ntho nngwe e tšeng ya makatša ka yona nako eo ge ntše a epafale go tlile mokgekolo o e leng gore ga a dule kgole le rena nne a tla momanya morela a re o ka re go wa epa mošimo mo kana o irella goreng go fetsa motle ko go nna kwa wa bona so na o ile a re botša ka ona mogora ra bjanong o ile wa ya na ko go yena a re a wena gaya ka mokgwa e leng gore o mo athekile ka gona ga kwa bose so a sa ke a ya go yena so a ke kgone a rankera le nna a senke re tswa tsore ke gona go gategana ra o hlola ka yona gore ke a mohuta mang le lehono mo tabeng ya go epa kgaetšedi ya ka fa o bontšha gore go bile le tlhako ye e leng gore ke apere gomme e be e faceitše ka ntle yona le berekile jwang ka yona le yona o tšo e latlha le yona o tšo e latlha na re tšera rena re ba banyane na re tsebe selo re tsebe gore ke dilo mantše nne. Okay, ba gešo le ka tšwela pele ge e ka ba go sana le tše dingwe gape re ya dinyaka taba tše re nyaka di tloga di feleletše ka moka bešo so and then gona mo jarateng mo go na le ke boletše ka maribiši le bomankgaganyane le nonyana tšela tša di-sound tše re sa di kwešiše and then ke last year I think ra re tšhuma mo tšhemong mola ge re tšhuma ke re bjanong go ba flat jwale then re bona mohlala o mogolo mohlala o re bile re bitša ka mo next door ke ga mmangwanaka so re bitša ngwana mmangwanaka re nko o tlo re bontšhiše re bona mohlala mo mara e ka ba mohlala wa o ra wa wona o santse o beele wa segagabi anong mohlala o la ko mogolo mara a senke re se bona ka mahlo a sa ke re se bona so re no sa le no ba mohlalo mara ngwago re tšhumile ebile re zwetšenyana mola ka teneng mola ga re o bone a re tso re ka re outline no ba tšanaga tše di no tsenang di sela gore jwang a re tsebe mara ye tlogeng ebile semaka se segolo ke yona yo ya go tšwa ka motlase ga mobu gwa be gwa ba le mokgekolo a omanyang gore goreng go epilwe moleto o mo telele ka mokgoo and then se seng gape nna ka bonna a ke right na ke tshwenya ke loto la left ene loto le gore ke motho o mongwe e leng gore mmereko ga ko sokole ge ko nyaka ke a o hwetša mara ga ke bereka ke a lwala a ke teketle mmereko ke maganyana a mantši ke ile ka hwetša mmereko Middleburg and then ya ba gore ke santše gore ke ko tloka
ka first day ge ke santse gore ke ye ke fihle a ka fihla ke kry-ile ke nobile le ka mokgwanyana mong ka setekwa gabotse mara ke santse gore ke ye ko tloka e le first day ka relago ka re wa marketa le wena tla re ye ke tla go dropa Middleburg Mall then na go mme ka mmereko wa bona so ra sepela a wa senke ke fihla a re tla molatore nkopo ka kra accident so ke dutse sepetlele kgwedi and then a wa nna go bolela e le nnete ge ke be ke le sepetlele a go na pain e ne ke kwa na ke no kwa di doctor ba bolele gore he gwa reng spine sa hloma jwang na ena di pain tsona awa ebile be ke ba tshwenya ka gore discharge wa bona mara go fihlella ge bona ba discharge and then go tloge mo a ke tsebe gore ga gona jwanong ke tla re ke dingalo go ba jwang o mo mmereko ke ile ke o kry-a ka swara ke mahlo malihlo le la ka le la left le la tswa disho wa bona disho tše tšhweu tše o kry di re tswile ka mo ganong nna di a ntšwa ka mo tlase ga lihlo so ka mo e le tše tšhweu kore ke opelwa ke ruruga le site so ka be ka tsamaya treatment sepetlele for sure for 4 months mara ka bona e le gore o ka ra a ke thušege the more ke berekiša dihlare tšela tša sepetlele ke the more ke kwa bohloko ke ka kwa le dišo tšela o ka re di fetelela ka mo nkong ka mo then ka be ba nkeletša ba ngthela ba re mpe o ye kerekeng a wa ka ya kerekeng a ke fihla kerekeng a wa ke itše ka thušega go a ke le kerekeng dišo tšela di a fola and then ka thoma fase ka marketa gape awa ke marketile ke itše go marketa ka 2023 ke nna o ke swere ke loto a loto le nkopela every day a gona gore letšatši le ka dikela ke se mo peining it's either ke tlo goga mosegare ka pain or ke goga bošego ka pain bile le weight ya ka nna ke motho e leng gore ke na le mmele o montši ke fokoditše weight ka kudu ke na le faele e nngwe ka e sa lekane le selo Dr. Robles Dala ka lebaka la loto le at times ke no tšea di-test waya gore ke nyako kušore ga botse go direga eng a ke kry selo a ke na diswikiri a ke na di-high blood a ke na di-HIV a ke na nex mara ke le bohloko le a peina go tloga mo nokeng go fihla kwa menwaneng okay peina gona o e kwela kgole ka gare ga lerapo goba ke peine no bang o tla re di-muscle and then nako nngwe le rapo le o kry le cold le tonya okay and then le molalao o tsenela ke phefo sa le ka o dira x-ray then ba nthela ba re ke na le arthritis mo hlogong ka morago ga hlogo le mo molaleng go iša kwa spineng kwa then ba bolele gore marapo a spine a go hlana okay so apparently o ka re ba ra a suppressa ntho engwe ba re ke nerve ga botse ba re ke nerve pinch so ke yona go ka bona ka sekgowa mara a gona pilisi e tate moremi e mphodišang ebile a ke sa tšea treatment ke teng a dile okay ya se se o emiša letsogo ka mo awa leoto o ka re nna le yena re swere ke leoto la lehlakore le le teya ene peini tša gona di a swana so nna ke rile ge ke le tsamaiša ke ya kerekeng ko kerekeng ba mpotse gore leoto le ke mogato wa mo geiting e re tswa le ge re kena ra gata mo geiting mo and then leoto le ke lebakane leo le re tshwarang so le re peinela go tshwana ene nako e ntši o kgone gore yena ga a folwa le go thome nna goba go thome nna e ke fola go tle yena okay le feditše re boele morago ka re feditše a re tsetše dinge di ka tla ntše re okay taba ya mathomo ke kwele le bolela ka ditaola ke tšamang ke tša tete mogolo wa papa e le go mang e le go bolwang e le go mputle tate mogolo ba ne basadi ba ba kae mputle na le basadi ba babedi alright lapa la gage le legolo le kae lapa le legolo ke la gešo ke la geno last born ya ngwana wa lesogana wa swanetše go tšea maekarabelo go šala ka gare ga lapa le la tate mogolo ke mang
ke mothibedi mang tatemogolo tatemogolo ke kane yes ke mothibedi ke mothibedi ke eng le lena ke tatemogolo a rena ke ra ngwana papa ke ra ngwana ya papa ke last born ya Mputle alright go ra gore lapa le re bolelang ka lona le swanetse go swara ditaola ke la tatemogolo le legolo le go gore tatemogolo ga a sa le gona go šetše rangwane mohlokomedi wa lapa wa thoto ya tatemogolo a kere le nkwešišitše goba ke boeletše gape nna o kare ke go kwešišitše tatemogolo ga a sa le gona tatemogolo wa papa tatemogolo wa papa go ga a sa le gona le barwa ba gage ga ba sa le gona ba ba šetšeng ke barwa ba mogalabe go barwa ba le re nyaka ngwana lesogana wa mafelelo o a swanetšego go hlokomela thoto motse wa tatemogolo o mogolo ke gona ka mola ga tatemogolo ke kane lapa la tatemogolo šilile o belege barwa bangwe ba nyakile malapa ge ba nyaka malapa ba šutelela morwa o motee o wa gola le yena o a tsofala o ba le barwa gomme barwa ba gage ba šala ba hlokometše motse ola wa tatemogolo barwa ba tatemogolo ka moka be ba nyetše basadi kudu ba mafelelo ba nyetše alright go ra gore go njwale ge le lebeletše motse wa tatemogolo o šetše le rangwane mang o šetše le rangwane Sephoro alright sega ga borena ditaola di swara ke morwa o mogolo ge ngwana o monnyane a sa gola morwa o mogolo o wa go lota ditaola ge ngwana a godile ditaola di bua ga gabo tsona lebaka ke gore morwa o mogolo a ka se tšee ditaola a be a tšea le ngwako wa badimo o bitšwa go ntomba o tšea ditaola le manaka a di lota ngwana o monnyane a gola ditaola di a bua ka lapeng lefe la gagabo tsona gobane ge mogalabe a eya go thoma go aba ditaola a di abela bana ba gage ba ka se di tope lapeng la morwa o mogolo go tlo nyakega gore ba ye go di topa ga gabo tsona ene le ge go ka ba le phorolo e ka se be lapeng la morwa o mogolo e swanetše ya go ba ga gabo ditaola a kere ditaola ke tša tatemogolo so ditaola tša gabo lena di a swanela go le sokodiša gore di swanetše di dule kae ditaola di swanetše di dule mo go neng ngwako wa badimo wa tatemogolo gona ene ge ditlogolo le ditlogolo khukhu di thoma go gahlana le mathata mo bophelong ba swanetše ba tsebe gore ge ba ya go topa taola ba ya go e topa ga tatemogolo morwa o mogolo o wa lota a godiša o monnyane ga a godile ra tšea maswanedi ra tšea ra a bušetša ka mo go nyakegang ka lapeng la maleba di kae dipheko tše go njwela re bolela ke ga firstborn ya tatemogolo ya mokhalabe Mputle tatemogolo wa ka ke firstborn ya mong wa dipheko Mputle and then last born lapa la last born le kae le teng go ra gore go ya ene ka di tšwantshe ene di tswa ko teng go ra gore go ya ka tlhaloso ya prof di tshwanetse di boele kua ka baka la gore go ra gore ka mo lapeng la ga bolena mohlomongwe e be e le ka mo ditlang go dula as long as ka kua last born e sa gola so jwale lapa la last born le gona le a phela so ntse di boele morago and then moroka mo tabeng ya tsamaišo ya dipheko gore sontse di dule kae lapeng la mang go diragaleng ke tloga ke dumela kudu gore ba ke bana ba go ne borangwane ya bona ba kgoro ya mogala bowe ba e leng gore le dikgadi ba swantse ba ekwe ga botse taba ye and then dipheko tšela di kgone go tšeiwa ka mo lapeng la gabo ba ke die lapeng le le swanetšeng gore le bona ba kgone go kry-a boroko ka mola o se a kry-a di ba tshwenya ke tshwanelo ene bothata ba dipheko a di sepele jwale ka thoto go swana le disofa goba mepete ge dipheko morwa a di tšea o a di laelela ge dipheko re di bušetša ga botsona re a di laelela
wa ikwešiša lebaka ke gore pheko tše ke tša tatemogolo e le go tša tatemogolo di swanetše di ye ga tatemogolo le godile tatemogolo ke nakwa gore a abe le bana ditaola ge di ka ba ka mogabolena lapeng le legolo di tlo le tshwenya kua pele gobane ga gabo tsona di tlo nyakega ene sa go kwiša bohloko dipheko di a ba juiša ene go ba bueng ga dipheko mmele wa opa ona marapo a ba bang dipheko di a ba juiša ene kudu-kudu ga di tliša bolwetse mo go bana ba opa ke marapo wa ikwešiša so dipheko di opiša hlogo dipheko di senya le lenyalo dipheko ge di dutse mo lapeng le e seng la maleba lapa le wa lebe le mahlatse malapa a kgausu a ba le mahlatse le a lebe le mahlatse gobane pheko tše di swanetše di boetšwe morago ande pheko tše di hlehlile kudu a le tsebe gore di hlatswitšwe ga kae ka sephiring go swanetše gore ba kgoro ke ya makitla kere ba dule fase and then ba ge ntlo ya tatemogolo ye e leng gore ke ya badimo ka mo ditaola di tlo dulang ka gona and then dilo tša tatemogolo di boele ka fale lebe le le right lebe le dilotile jwale di kukeng le di bušetše morago and then di ye go dula mo go swanetšeng and then le hlapišiwe re ya tabeng ya bobedi le boletše ka mankgaganyane le pheta ge e le ya tatemogolo a iye ka lapeng la tatemogolo and ge e se ya tatemogolo e swanetše e ye ga gabo yona pheta e da le confusion tate moremi lebaka shili ge ba re pheta e apara ke di firstborn ke pheta ya go dira na ke tseba re tse ke nna ka mokgwa ileng ba ntlhalosetsa ke papa a sentsana le teng o ile a tlhalosa gore pheta eo ke pheta ya nthweng eo ya malapa a bogoši ke thaga ke a bona ke itse thaga ke a ke tsebe okay a ke itse gore ke eng thaga mara yona e tsamaya ka mokgwa a nke re lapa le la mputlele ke lapa mo malapeng a ko ga makitla ka mo kgorong ke lapa le legolo alright go na le pheta ya magoši e apara ke di firstborn fela pheta ya magoši ga e sepele e nnoši e sepela le lethebo ene ga e tsene lapa lefe kapa lefe ene ga e apare ke ngwana wa bitswa go firstborn fela e apara ke ngwana wa bitswang firstborn wo mmaga a tswang ka mošate le go tima mollo ke yena a neng right ya go apara pheta eo ba ikwešiša so ye pheta e nyaka go lebelelwa gore ke yang and then taba ye ya pheta e swanetše gore e kitimiše megopolo a lena di firstborn mola kgorong ya bolena di a phela aowa a go sa le motho gape kwa go šetše ra ngwane a nnoši taba ye ya pheta e nyaka le lebelele gobane go na le kgonagala gore firstborn ge e ka apara pheta e tlo robala le ka itšea gore ke pheta badimo gane ke pheta ya go fetša di firstborn so le swanetše le e nyakišiše pheta e gona jwanong ka mo ba reng ye gona ka mo ke ga ramogolo ande ramogolo na no ba le ngwana ngwanyana fela o one so ba re e swanetše e tloge mo e dutšeng gona gone jwale and then e tle ka lapeng la geno ga ramogolo nna papa ke last born ka mo ga first born ya mputle ke ra gore ba re sontše ye kae ga ramogolo ga ramogolo a lena and then lena mathata a lena ko gore before e tloga ko e leng gona bjanong e ya ga ramogolo e swanetše e tlholwe pele go ya ka lena e lebelele pele gore ka nnete e santse re ene le gore ke a eng gabotse ke ya eng ka gobane ke ya motho a gale phete ga se ya ba gona ba mono re ka se apare pheta re sa tsebe gore ke yang e tlo re bolaya ene go no tšea selo o no fitlha o se apare o tlo te pakela bothata o nkwešiša so pheta ye nna ge ke lefa maeleng ka re le o ba reng ye go yena a se ka e apara gobane a tsebe gore pheta e tswa kae ya kae pheta ye morero wa yona ke eng
nkwešiša so re santse taba tša pheta e la re e nyake and-e ge e le gore ke pheta bogoši e santse e sepelele lethebo le sefoka wa ekwešiša gona ke bogoši ba kae wa ekwešiša so ye ke ya pheta e nyaka bakgalabe le bakgekolo ba re batamedi re ba nyakiše yona then re tle re kgone go ka ba thuša ka gore morokabe ke kwane le kgaetšedi ya ka mo gore o tlo ta le rakgadi ya bona so ke no se tsebe gore mafelelong ba palelane ge ba e tla kae mara be re kwane bona gore ba tlo tla le ena okay yena ne re kwane gore tlo tla re palelane ka taba tša di-transport and nna jwa ne ke ile mmerekong wa bona yona ne ke buile e šetse le late so ke motho o mogolo le ena mara gora re mara rena ka ba on call ka mara wena ko wena o feitšeng ka gore nna ke kgopetse gore a be kua go lena and then wena wa re o tla loga mano a gore a tloge kua a tle ka mo go wena nkebe o ile ge o bona gore taba tša gago tša go tloša rakgadi kua di motliša ka mo go wena a di kgonagale wa bua go nna wa re ka kapa ke a palelwa and then ka itsena jale a bua go nna and nna le ena be re kwane so nna ke tšere gore go ra gore dilo di sepela ga botse so ge nkebe e le gore o ile ga a fetša go palala ka dipolane tša gage ke le gore o be a dipolane tša go lata rakgadi ko a motliše mola go yena go ra gore nna nkebe ke bile le leano because e sale ntwane a go tshwane le ge ba re o ko nageng ye nngwe wa e bona mara ke dumela gore e tla ba le way forward ya yona re tla e dulela fase jwale taba e thataše yona mama mankgaganyana mankgaganyana o nyakege ka gae ke nonyane ya go šomiša ke batho ba bošego and bokotsi ba mankgaganyane ke bo sehlaga sa mankgaganyane kudu ge e yaga e tšea meriri ya batho then e yaga ka yona ka mo gae then ke mola o kry-eng bana ba ka gae kudu ba no tshwenya ke modikologo kudu o kry-e bana ba ka gae ba opa ke hlogo ya go gana go ema o kry-e bana ba ka gae ba e ba le segateledi lebaka ke gore nonyane tše di tšwa go tšea dilo tša go sebalege ka ntle di tlišitše ka mogare ga lapa la bolena and then di yaga ka mogare ga lapa la bolena and then batho ka kua ntle ge ba bajwa ba tlo fetša ba šupa lapa le la bolena ka mokgwa wo e lego gore ga le bolelo ga botse nkwešiša mankgaganyane o swanetše le o rake ene kgono ya mankgaganyane o nyaka ditaelo gore o kgone go tsamaya gobane o a romiwa a e dule malapa ka moka e dula malapeng a e leng gore ba nyaka go gatelela bana ba ka mowe a o raete mankgaganyane le rebiši a di nyakege ka gare ga lapa re swanetše re le thuše ka go o raka re swanetše re le thuše ka gore re o bereke ka gore o ngale o tsamaye o boele go monga go batho ba bošego ba hlalefile kudu a ba titlele ka mo metseng ba roma diphoofolo gore go a tsenega ba roma phoofolo gore go a dulega ka molegare ga lapa ba roma phoofolo ge e ka kgona go dula 2 to 3 months ba tlo tšea thokolosi ba tlo e bea ka mogae wa tseba ke sa go tsene ganong ke rata go tlaleletša seo se bolelang maabane be ke le site ya bo Lofantene bo Mmanapiane so mogala bo mong a re go ne le lesogana tsoko le tlile mo go yena le be rekišwa kudu sogana tsoko le ka baka la gore mmage o be a se gabotse mara ka moraga gore mmago sogana le a hlokofale sogana leki la bua la bolela gore no man ke khuditše sentse mma a hlokofala ba re ba gore le no re le dutše ka mogae go tle motho o ka re o kgoše madila thata ga a fitla o no ema mo terateng a hlapologa a se a khura madila motho ola go fitla mo wenne ge a ka re a hlapologa mohlapologo a o hlapologang wa tshelela ka mo go lena go ra re bošego ba tlo ba le tšhanse ya go tsena ba tlo kgona go tsena
mara ga ka ra hlapologa mohlapologo la wa kry o ka re o ganelela ka keno go ra gore ga go tsenege ka mo ba tutsa pele go ile go ba le mokgwa o mongwe mola gae mola wa ona yona kgatellego eo e gona yona re kgone go gatellega gore re hloke direction and then ra ba le nako nngwe o ka re ne ba re neeletse ka magodu kore each and every day ge re tsoga go timetse something kore from last year October until this year February every day go tla tšeiwa cable ya borehole di cable tša borehole for sure ba di tšere ga 4 re reka ba tšea ba tšea cable ya lawn mover ba tšee di copper pipe kore ne ba utswa ba itirela se re shiftile kitchen re itše ka morantabole land ke ka mone go dula kokwaka so re apeela ka mola tšatši ra hwetša ba buleletše gase ka mokana ga yona kore ra bile ra hwetša eng kgaebile e fedile so ya ba gore ke kotsi mose ka mokgo le gore ba ka re tšhelela poison ka mo dijong and re dula re le ithuso rena gae a botutla ka di-weekend fela so e ba taba gore re thoma o tšhoga ke re ba kgone go tsena ba tsene ka mogare ba thube ba utswe diaparo ntše le robetše ape nte o e diregile kore from last year ka October until re thomile go khutša gore re tšwa re ile ra bona gore re tšwe re tena ra re ge re boa ba re fa tša go kobatšanyana ga rabe gore batho ba bangwe malome ka kapa ba telela malapa batho ene e ba bohloko ge ngwana a šetše a badwa mola motswadi a gage a tepotšiša gore go diragetšeng ka ngwana bana ba bangwe ba šomiša bošaedi fela ba šomiša ke batho ba ba riang dilo tše ka go rata bana ba bantši ba sa tlo go bala gobane ba tsena malapeng a batho ba utswa ba be ba utswe le dithoto tša bakgekolo tše e leng gore ke dithutlela ka mogare ga lapa ga ba sa di bona o kare ke dilo tše bohlokwa di swanetše di tlogela lapa la motho ga le tsene gomme maabane maabane ga ka bereka full day ke rile a ke tšhaiša ka ba nthumile mmerekong ko sekete kwa then ka feta mola mall awa ke kopana le bona ba mohuto bona ba balaleng ba senya bošigo mara matšetši a o ka re o sentswe ngwanola jwanong o tla mo go nna ke khutšitše mola dipankaneng tša mo mall o tla mo go nna gore wa bona mamzoko go botše kwa ga geno kwa nna ke tsene ka utswa nna ke tsene ke utswitše pitša makoko ke abe ka iphiatla ka o ikadiša le sekhurumelo sa gona and then ka utswa dipompi ya ka morago le a ka pele le a kwa tšhemong ke tše ke di utswitšeng fela ka mo gare a bala maina a bašimane ba ba tseneng go tsene mang le mang le mang le mang le mang ka mo gare ba tšea dieta tša bafana bale ene mamzo mfana ga go mogolo o mohlokomele mfana ga go o na le mahlatse gampe mfana ga go ka se mohlokomele mo motseng mo bašimane ba ba mothaketile ba nyako mmolaya ka mojwaleng ene he kore a dira nthonyane ngwe o ka re wa phekolanyana ke re o ka re o ga shapo he o tlo ba le lenaka la koma o tlo ntšha koma bjano tša ke tsore di tswa kae and then ka gore matšatši a gone difounu batho ba šuta batho ge ba bola a senke o e ba le mogopolo wa gore o ka captura motho o le dipoleletse tša gage a ke fihla ke relago ke re wa tsakeng ke gatelegile ngwana o la kore ka mokgwa ke sa morateng ka gona ke kry-ile ga a fihla mo go nna a mbora wa bona jwanong ke re mara nka be ke itše ka rekhota motho ola dilo tše ne a di bolelang ke tše telele tše ding di a tšhoša a di bolela ka banake gore o bolela dilo tša boloi jwanong tše di ntšhošago jwanong ke re mola ke re wa tsenwa mara jwanong o bolela dilo tše e leng gore di antistepa di a tšhoša tša gore he le tša gore he ba tlo mmolaya he manaka a dikoma e o tlo ntšha koma e tlo ba ngaka nna mola ke sa tsebe ngwana ke e tlo ba ngaka so ke tšona tšeo tše nna e leng gore a di re robadiše ebile awa gore nna ke nyako o bolela maaka like
go a gana mo bophelong no go tlo loka mama a re tsane tabeng ya noga gate tše dintšhi di gobatša batho ene lebaka la gore di gobatše batho di-gate tše dintšhi di-gate ka bontšhi batho ba go dira di-gate ba gahlana le mathata ngaka tše ntšhi ge di tla go bereka motse di epela di-gating batho ba bošego ge ba nyaka go gobatša batho ba gabo rena ba epela di-gating mo dikhoneng noga ge e sa bone ka ge ba re gone noga go se bone e ja nako mang e nwa metsi nako mang a gone noga e ka no dulang ka gare ga pala yona ya no dula ka gare ga pala ya gola re sa tsebo re ijang e nwang ga e bone mmago yona o kae tata go noge o kae nkane go no kry-agala yona e nnoši dinoga tše e leng gore di kry-agala ka gare ga mobu a se gantšhi o ka e kry-ele teng mara ite ya go se bone ya tlhogo tše pedi ya go goga go ya kua ya go goga go ya kua no ye ya automatic ya re tla ba itse ka ba le ona mo founung sebaka se se telele ba founu ya gona sa le a pšhatlela no ye o e goga pele le morago a re tsebe gore e fepa ke mang ola ga e hlalosa ke re ke a bona ke gona gore ba tsameng ba di bona ga ba dira di-gate o re yena tlhaloganyo ya gage mmotsa gore kore ka mo ya rwala ka tlhogo e ya kwa ka tlhogo ka mo pele ya tsena ya tšea ya tswa ya iša a tsebe kore o no ke tlhaloganyo ya gage and o hlalositse le gore o ka re ke noga e phelang ka mofase ga mobu e leng gore e ka be e berekela motho gore e mo jeela ditaba tše di bolelwang ka molapeng go no e bea sempolo magagešo dinoga tša semaka tše re sa di kwešišing re ka senya ke gore ke noga tša modimo noge o be e tlile ka taba tša gona alright ke mang a no bolayang pere a no tšea tlhako wa pere a tla iepela kua ke iting ya bolena la bona re le sa tlo bolaya ke maoto ke tše dintša dilo tše tša go bontšha gore no motsola bolena batho ba bošego ba o sentše ba tepereketše ona ba o beile ka mokgo bona ba nyakana go ne noga ka mo go ne tlhako wa pere ka mo alright ye ba re ke noga e phela ka fase ga mobu ke mang a tlišitšeng tlhako wa pere kua gae motsola sa le go thekgwa ke papa kgale for sure ka bo 2000 ke sa bereka African Bank kgale bo 2005 kwa morago kwa mara go ya ka tsebo yaka ngaka ge e bereka e ka sena peano e pela ditlhako tša dipere kua motsola bolena o ne bothata le rile go ne nonyane šedile le re ke marikiriki ra re metlhe le metlhe nna kua ga bore na le gona re di tsebe ka kua ga bolena go tla nonyane diano riki the whole day and the whole night only one place so baagelwane wa e marikiriki a sa ye ka mo go baagelwane nna nna ba mmakatša nke ke kwa ba nna ra agelane le mmangwane ga nke be ke kwa ba lla ka ntho ba lla ka le rebiši fela bona a nke ke kwa ba lla ka marikiriki le ne bothata ba gešo marikiriki a agile gauso le kamera ya mang ne go robala nna kgale yaanong ke šuthile go robala lasbon yaka ke nna ke thuthile ke šuthile ne kore sa le ge go e ba sound e nngwe she mo lebasenkeng ge e re go le pelo aka e re go alright mama bona banna ba nyaka basadi ba bohlale wa teperekela o ne bana wa ga go motsoka a wona ke nae le monna gona o ra gore banna ba mama le sutang mosuto mo ka le tshepang gore ba no hloka go le bona bana a wona ba mpone shepe gata a go thuši gore banna o bolae ke go gatelela basalapi mokgwa makeup mokgwa eyebrow mokgwa hairstyle mara
paki ya nnetiši mara banna wa yena o banna ga uta ka ganong mara o dipapatlile banna ba borena banna ba di-branded banna ba kae banna kore banna ba no feta banna ba no raoa banna kore le madumenyana le kae re gona awa ba re tate moremi ee awa na mo di-relationshipeng gona e ba ntshwere ka letolo she gape banna ke dutse le papa go bana ba ka 10 years 10 years ka moka no problem gore jo nka re ke tseba noise ya gage nka bolela maka gwana gore ga nnyane fela kore within short space of time ka bona motho o la a no hlakahlakana a bolela jo tse ke sa di kwishišing he yena wa nkgelwa ena yo ke monkgela ke sethetho ke seqetho ma a ba feleletša sepetše no wa bona mama ntle le tše dintšhi motho ga a be le bophelo a tšwele pele a bereke a tethekele tše botse phelela go ya pele e ba le monna e ba lelapa o tlo kgone go dula le bana le kgone go teketla le bana ba ikwešiša seng gore wena o no phela mo lefaseng e banna cosmetics ya tura ka kudu o no bolako go no reka o ye mmerekong gore nako ngwe o no tekemiša mola stopong kore banna a kere wa kwa gore o ba dutse mola dipankaneng mole mongwe ba a khutša go no re toborosi o tla feta a rena le kae kgaitsedi le mola emetse toborosi a go tswelela motho se wena o tlo bolela dilo tse e le gore awa na wa shantate moremi awa na dololo awa wena awa na gona awa bana so le papa go bana a fela a tlela ke kgopolo gore banna tato o mphepela bana go selekane le selo tate moremi ebile a ke na le go text ya gage ka mofounung ya ka go ba e tswang go yena a re bolele ga re na ntho e ba e bitse goreng ke cooperate yena o ne o tseba gore ka nako ya gore swantse ke supporte bana o a support-a o tswa mo dilong bana ba ge ba tsena sekolo robles dala wa patela o ba romela tšhelete ya dijo ge e le marega ke diaparo tša marega December Christmas ba apara ntle le gore nna ke morele ke re selo a nyako go kwa lentswe le le tswang go nna kore o dira tsohle wa tseba mama bophelo bo jwang ge batho ba ka bona ke le mogonyana go tla ka diplastiki goba wa go tekemela mola ka kolana ka nnyane o namela batho ba tla le leano wa ikwešiša nako nngwe go bona mogala bo a sa go nyake so nko no tšwa o botsiše modimo gore o sentše kae a ikwešiša ene se ke se lebogang ke gore o fepa bana ba gage ntle le go go fa bothata fela go bontšha gore wena ka bo wena go ne nto nngwe mo go wena e sa sepeleng ga botse a go moroba gore mosadi wa go bereka wa go leka ka maatla a hloke molekane le ge o ka se bereke mmereko owe mara fela e teke manene o ba le motho mongwe ene go boima go mosadi gore ya ba bona bontate malefo ba re malefo nko o tle ke eno man ke nepolelo malefo man go ka ba buang man ge re ka no thusana go aga ke itimola wa ikwešiša nambile eno ba ka mokgo mongwe gore bo malefo ba tla tsama ba bolela gore mogekolola ka mola man wa ntshwenya wa e bona so o swanetse o kry-e ditaelo mama go na le mathata a mangwe o ka fenya ka go no rapela fela mang mathata a nyaka thapelwa gago o e sepediša le mokgwa wa ditaelo wa ikwešiša ya so di tšhireletše mama wa bona go ntšwale ba rakile tate mo go wena go ne le kgonagala gore kua pele ba ka tla ba moraka le mo baneng so ntho e morakileng o se ka ejea gannyane ngawe ke bona o ka re ba šetse ba e ya ka gobane o mogoloo o ile a no ngala mo go nna a o dula le ena a wa dulanyana a dula o dutse ngwaga a o buile o ngadile o dira tša gore papa na ntlhakiša jwang ene ga a sa fitlha be ba thabelane go le bosa a re kgantšhetša ga a etile a tlile go nna mara gona jwanong a ba sa nyakana no re tlo go thuša mama re tlo go thuša a go loke wena pele then dilo di loke di be gabotse lapa le labo le na le nyadišitše batho ba ba kae
Abuti fela. le ba ba kae ka mogae re itere mara abuti le ena mosoko a re sala sta ka tabeng ya magadi fela o tlhabile a wa o nyetse go nyala go felelela okay o nyetse salo monyane bile o gopala ka mo go lena ka awa gane wena o le mengwage mekae ke na le 35 35 ya maupi a fedile mo yeah le wena go apala go apala gore letutse ekwa molato mara o na le maatla tata go ngwana gona yena mara awa ga a šikinyeng bo go potso na diebangane a kere ke no pisha gore moroka go hwetša lenyalo kapa kore ke toro ya mosadi o mongwe le o mongwe jale kore go ya ka nna a go thuše go nore o be le yena motho mara o kry a sa diitše e leng gore banna ba bangwe ba di dira mo go basadi ba 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 ratang a kere basadi pheletšong ya relationship ke gore manetoborosi a re jale bo gopotse gore bo malome ba ka bapalela kae ge nka re ke a tswelela jale go dula le motho e le papa go bana a tlhokomela bana mara a sa phentša a feta mo tabeng yeki e tshwenya bo mme that is why o ikwa kgaetšedi a re go ile tu kore a re gore damana a gona o gona mara jale o tla ba ka gore a nka botšiša line ye ya gore bo malome ba ka reng go ra gore o no tla aua a no tetlhwela ka digwareng monna modimo a fa bana se a ba fang sona a tsamaye mara mafelelong ko gore kgaetšedi ya ka o duma o ka re mothako tšatši le mmane o ka re a ka bolela something a ke re a botine ke dumileng ke be a bile gona e no bo re distepegile a ke re last week ka re ba le gona mo gongwe ba tla fihla le ena a bolela tša gage ka re go bolelela motho le gona a go bose no tša buti o tla re fa tšona no a ke re jwale se se o bolela nnete mma gore na le santse le be le tswelo pele mengwaga ya tsamaya nako ya tsamaya wa ebile e tsamaile moroka nagana 135 ka kua gona gore ka kua ke 5th floor masome ya mahlano ya mara o sa tlowa mana auna o jampiša gore o ne 50 o te tshwere gabotse kudu ke makatša ke yona yeo ya gore banna go tla no hloka le gore banna bo malefo ba fela ba re mmamane ge mpe e ba tsa išošobane e re ntše re a ena mola re tlano ba re itshofa re bona re lata ka polelo efe mo gongwe go tla tsoga meeting ka kua jale hei ke mathata mama o monnyane ka mo mogala ba gago mmotse gore tšhemo a re no fula ka tunune ra išireletša tšhemo ra išireletša ge re bona gore tšhemo ene dienywa tše botse ra išireletša ge e pala re ntšha pudi ra re tsamo tswele re thibetse sefero akere ge ntše e tswala kua ke gona tsela go thoma go šireletša akere so o a bereka o mosola ba eme gone jwanong bere kwa bona o fedile ne ile contract wa bona gore mogala ba modimo o tla rata go ba le tšhireletšo fela ka lebaka la mašheleng go tla pala wa e bona dilo tše ka moka di tlo kgonagala magagešo lebelo ga le ne motloga pele ya lebelo ga le ne motloga pele a re thomeng re boneng gore re tla ya kae fela le ge e le gore go tlono fela go e ba boima re tshwanetse re tsebeng gore pele gona re aya la ikwešiša ya pele gona re aya dilo di tla loka go tlo loka mama ya go tlo loka lo tše ding mo bophelong di bofa ke batho and then di atla di a bofolola ke medimo ge e bona gore le wena wa ikemakemela wa nkwešiša o ka se no o bea mohlare mola wane gore o tla no gola o nyaka mohlokomedi jale ye ya pheta letlatla le bahlahla ba bagolo ba taba ya pheta taba ya ditaola le ka no ntlišetša ba bagolo ka ba fa polelo akere and then ra ba le ba kamola dipheko tše di tlong go ya gona di lokolleng le dintšheng mo go lena le tlo bona lo tša lena di tlo loka di tlo ba gabotse ande ge le dintšha le dintšheng ka jwala le di laelele gore re a di bušetša re di iša ka lapeng la tatemogolo gore dilo tša lena di tle di kgone go bofologa di be gabotse ene lapa le le ileng la ba le ditaola di se di a hlatswiwa lapa leo le ba le leswisu gobane ditaola tše ge di tsena ka mo lapeng di tla le leswisu go tswa ga gabo tšona
ba ikwešiša so go botlhokwa gore ge ditaola tšela di tla tswa lelapa leo le tle le fokiwe gobane be le swere ditaola di ile ge di tsamaya ge di fitlha ga botsona di a hlatswiwa ba ikwešiša so lelapa le lalabo le nama swiswa re santse re a hlatswe and then le tle le kgone go loka lebe ga botse ke leboga thata le re emele ka fala kere ya o fa mmele o rata ka ba wa Afrika jazz rofa tona moka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosegare ka mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend like all 96.3 FM
nyaka mogwera yo ka motshephago ke rena mogwera yo motse community radio station ke mogwera wa gago wa potego. Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona falgo 96 dota number 3 FM metsotso ke meraro fela go itšwela ka kapa go ikela go ere a ya lesomete 3 minutes before the hour 11 o'clock ye e fetša go katoga ga jwale ke Scottane a tla go ena a re ke gapa ke ikgoroša a gomme yona e tloga e kwagetše gabotse ka gare ga moago go parra wa MCRS Media House kgaso le mmela o mogolo wa R557 winner gomme ba re ge e le moloto ke lena la tselanto moroka balli ba rena a šiba bona mongaka ba go rogile gomme jwale ka mehla a re tlo no pota gona ka fao wena ka fawe gore o ba tamiše ke mokao ba amogele semmušo prof a ke go tame malome ka kapa gape ke leboge balli ba rena ba le kae batswadi a le kwa ga lenne le kae nna re gona ke ba ga mang Sthebe ke ba ga Sethebe nko re tšee ka sereto ga itšeding ke re be le maatla nna galadi kwena galadi ya kae dia sereto sa Sethebe man ke bošego ba tsoše ba ba robetšima tshwanyana a rie ka moo a se tšee kwena ka moo le sa botate le sa gago ka moka ke tsho no tia sa basadi gona ge ke tsho ye tshwanyana ke majari alright a gone molato tshwanyana ke malina ke Prudence wa ga mang mo wa Sthebe eba nna no ka runya ke le gore mogola ai ke re mogowa ke sabetša ka mogowa o ka mogowa alright re a leboga bosese le fihlile ke ga ya ke re ya le tlo re botša mathata a lena ka moka malome ka kapotla le bapalla se sengwe ke re aga difono di beng silent ga itše ditšaka ga re bitše maina a dingaka le dikereke le baporofeta ka maina e no ba gore ka ya ngakeng ka ya kerekeng ka ya moporofeteng le baagišane no ba moagišane ya rena ga re ba bitše ka maina se sengwe gape ga re hlapaole kapa go ntšha mantšo ao a lomelago mo sealemoyeng polelo re a e apeiša gore ge e fihla kua tsebeng ya motheeletši e fihle e kwagala gabotse e kgone go dula gabotse se sengwe gape ba gešo ga re tsanane ka ganong ge o ka fihla mo e leng gore re swanetše go be le dingangišano o no emiša letsogo as long as o mongwe a sa bolela wa emiša letsogo re tla be re go lebeletše ke mokana pele re ya go šupa nna ke nna ka kapa ke ngaka moremi ke malefo ke la ke makua ka mo ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a sepela gabotse ebile ka tlhakoreng le lengwe ge o thoma go e ba le dingangišano aowa ke maporana ba kgona go tsena ba lamole ke maporana ba gešo ge le botšišwa dipotšišong re fetola ntwe ba re botšišang re se ke ra re ge re botšiša la re hlalosetša go ba la fetola tše dingwe and then se sengwe gape re duleng tabeng tša rena tše e leng gore di re tlišitše mo pitšeng tše kgolo tše di re tshwenyang ngaka moremia le mo le mo hlalosetšeng ka moka ga tšona go a kgonagala gore e ka no ba gona ge le mmone le kgono mara thušo le tlo e hwetša jale go bohlokwa gore le relaxeng le tlhatholeng taba tša lena gabotse tše e leng gore ke tšona tše e leng gore le bone gabotse gore pitšeng tše kgolo gona re yae kgaetšedi yaka o ka nape wa thoma wa re hlalosetša fao ka morago ga fao maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga nape o tiedile tšhwanyana kgane go bolela ofe go bolela mmane goba go bolela wena o bolela mmane go bolela mmane alright o le ka no tsena mmane a re lokišeng se sengwenyana a re lokišeng se sengwenyana a re lokišeng se sengwenyana ikubetšane ya tsaditša mmamoreng ga re sepedi nnoši ba sepela le ena namane gona tšatši la ikgonolile go hlabana ka tswa ka ngwakong
ka tswa ka ngwakong ka ema ka lebella bohlabatšatši gola ka ipotšiša gore batho ba ba masi ba kolekolobe tša bjahladi le re le sepela le Afrika Borwa ya lena ela ya ga ke re bolang baswa ba Afrika Borwa ba phela segabo batho ba phela segabo batho ba lebetše segabo bona lona real eyawe Ivana Navara yo Kumulela ngwana a re a leboga motheletši wa motse community radio ba re tlogele nyana ga nyane ka kapa ke re aua ke gana ntang ya basadi ke a go kuna a gone molato re a leboga ka yedi a rena le ka no tšwela pele ka moela re fa ditaba tša lena ka botlalo Thobela wa bolla mo ke Rebecca Sithebe nko mmatameletše le kopelwana lewe mo go yena nko mmatameletše le kopelwana lewe ga Thobela batheletši ba pitentše kgolo wa bolela mo ke Rebecca Sithebe re tlhalosetšeng le bea ke mo pitentše kgolo mo pitentše kgolo tletse ke mathata le tswa kae gae to seng a mphahlele mara ka mabile re bile Mableholo o le tswa ka tosi all right molato ke eng bophelo bo boima ntate Moremi phelo boima re fe maima a bophelo ngwaneso re ile ra ba le problem tše telele ne go tshwana le ge re ra hlagala ke mahu ka kwa gae mahu a gona go latelana la mathomo go tlhofetse ngwana wa 2013 wa tlhokofala mamaka ngwana sese ka monnyane wa 93 days wa tlhokofala mamaka wa tlhokofala sese ka mangwano ke ne le ena nko re tlhalosetse ka makhua gore o hlokofetše so ngwana ga shwa 2013 wa hlokofetšeng nna la ka ntso ka teng ena a hlatša okay a ba hlokofala so ngwana sese 93 days ena o hlokofetša ke tsore problem e leng and then wa hlokofala mamaka ne bolwetši ba nke falsic a hlokofala wa ba go hlokofala sesaka nane le cancer ya letswele ne mahua sesaka la mama le bile ka wa go meiwana so go tloga mo ka kwa ga seng go no ba mnate re phele re gore o monno ga nna ke tsile wana ga shula butaka le ba bararo le bana ba sesaka ba o phelo mo le mo a tephelela ne wa tlaka ona re boledishane nako ngwe ra boledishane go a rogiwa go be bose a re ke re bophelo and then ntho re kutse bohloko go too much ngwana sese ka ngwanyana o mong ke semo a bolele wila ba ba ke lihlo la gona ntwe e tsho ya tswela ka montle la ba la rothela fase lihlo le la wela fase ntwe e tsho ya wela fase mapele ga itse dia nke re go kwega botse re go kushega botse a ke lihlo ke ntwe e tshweu ya ba le dotsi ye ntshwanyana jwale ntwe ya nkgokolo ya go tsamaishana le botshweu ka moka ya jwa ya wela fase ya la ruruwa okay la fetsa la wela fase la rothela wela fase awa wena ba ma promise doctor ma mo operate la tshole tsa ba botlhoko pheni ya re tshwara ra re mohlomo go fodi lenyana ngwanola le ihlolela a re ipiwa ka monna ngwanola ne 13 years a re ipiwa ka monna wa 57 years o re ipiwa ka monna 57 years monna gona o dutse 2 days strong a bo a tswa ra ya police station ba butshara re gane wa lentšha motho ka re motho o tshwere re pile ngwana mo nyena o tshone go bolela a re botsa gore a se rena re ye gore besdala kae gona mo a sengere no yena mile ba botsa re tsamaye therapist because motho la go no bolela ba mruto o bolela re tsamele therapist be rutse fase no a go dira selo so a re go tse khutso like o ka re sokola too much o ka re go ntse le re ya re imela re tsamaya le yona ene mahu a fitileng nna senkere bona ba re ke re kgobokano so ba re ra tlhapishiwa ba ra tlhapa ngwana wo o reipiwa a le kae a le mo Mabololo a ne le rena mo Mabololo bana ba ba genu ba dula kae rena le bana ba sese re dula mo Mabololo
re village room mo Mmaplolo so o wa vulelena ngwana o wa shetse le bana a vulelena o bereka ona ka ku so ba ile ba bapala mola a timela na mele ba tla ba re mona nna re bone motho re bitsa batho ba re nyakisha ra hlehla ka ba le monagano gore ka gore ka mola sa etela go tla go ula banna bantši a ka no ba mo tsere or something ka tsame go kokota room to room ke gopela le nyakisheng mo le re ke a kokota ka room nyong ka mo kra ka mo yo a ne le monna o mara ile ra re dia so a papa mogoshi malento le be kola se le fedile la tsere ka galapa mogoshi ka rena sa kwa ne ba sa mo ngwana o okay so na mina ra muntsha ka mo le makidimisa mo la metcha so ra mo butsa mo ra funa mapolisa le ka venege 4 a ba mo tšea ra vula police station ba ba misha ka sepetlele kua clinic ba mo cheka ka lo already o rape ba tshwara monnola after 2 days monnola a tswa so case ya gona e feletse kae ino fella on mo ga senke la ya ko police station la gopela go bona station commander gore a le tlhalosetseng ka ba le mo tlhalosetseng go se kgotsofala ga lena re ra ba tlhalosetsa ba re botsa ka le gore ngwana sa ntse a re tsamaya therapist because a gone o bolela re mo tsamaisha therapist ba re lata kwa re tsamaya le yena kwa mara go ntwe dire police pele ga itse diaka therapist ba re le tsamaye ke answers ya ngwanola gape taba ya go thusha ngwana ka speech ne ke ye nngwe ya thoko go na le taba ya rape ene rape ga go rape le mogolofadi ke ne nnete gore mmušo o ne ka mokgwa o berekang ka gona mabapi le tabeng ya go emelela bagolofadi akere motho a seng a itekanela akere so re bolelela lebakeng la rape ye ba e kry-ileng e le kry-ileng motho straight so ngwana a tšeiwa ba išiwa sepetlele go ya go checkiwa ba confirma gore go na le rape go ba le arrest ka gare wa ikwešiša so lena be le santse le botšiše o a swereng molato gore molato o feletše kae ke tabaneng ke last year ke last year ka December so mara re tsamaile go robotela until ka bo April ba re tšea ba re isa kwa mapolisa a re tšea a re isa kwa ba re isa gona mo therapist ene until today le ba sa re tšea ba sa re founela ba sa dira nix seng gore maybe mogala bo o kry-ile bail o sa attenda court a kry-a bail ene mogala bo re bula le ena gona mo re bula kwa mo South Africa kapa ke mofaladi ba re tswa ke yana and then case number le na le yona everything le na le yona re na le everything mara no a ke tsebe di ka di kwa ntlong all right mroka be ke re ye ya case ya rape re a re tlogele mara re no e biela ka thokonyana ga nnyane and then ba re tlhalosetse tše dingwe tša tše e leng gore di a batlaisha mo bophelong and then re tletle re ye re ge ka ba e tla shalwa morago e shalwe morago re bone paperwork mohlomong di case number and then le tše dingwe tša tše e leng gore mohlomongwe di ka hlokagala gore ngwana owe a kry-eng justice and then ya re tla bona ka moraga ge šetse re bona ditokomane yeah alright no a gona molato ke ema le wena tša case go tla šadiwa morago ra bona gore e sepelawa mama a re tseneng tabeng ya malwetši ya ka mola gae o dula le bana mmaboloholo ke ngwana sesi ya go šo ngwana sesi wena o tla leletša kae nna ke tlile mo ka gore lokologa ngwanešo lokologa o thekge ditho lokologa nna ke dula moganyaka ke dula seteneng sa mamaka namile ka ko seteneng sela ke tshwenya ke thokolosi le dilo bošego ga ke robetse ka modimo a maseng ke dinolela ke tsore ke dilo mang o ka re ba bitša masuka ka modimo a maseng nako ngwe o ka re go tsamaya selo ka modimo a maseng ka ke tso ke tla re keng e ke re ke a tsamaya ba mpotsa re ke thokolosi e ba mpha dilo ba re ke di berekiše e ke di berekiša ga e sa boa e di fela mo e boa gape e no boa gantšintši ele ke tlo gopela thuso gore
nthuše ka thokolosi ka kwa motseng ole wa mmaka. O feditše sekolong? Ae. O ne bana ba ba kae no? Babedi. O sa dula le papa go bana ba? O dula o nnoši? And then wa bereka? Ao. Lapa le la mama go o te thometše lona go ba o thušitše ke bo mmangwane? O thobile mama ka mara go feleditše nna. Ke thusitše ke sesi ya ka gabotse. O ne mengwaga mekae? 27. Thušo ye o e hlokang ke ya go tloša tokolosi fela? Ke hloka ye ya go tloša thokolosi le gore le ntheele motse o la ka ko ka re ba ra wa theo. Ke tsona fela tšeo di hlokang? Ke na le ngwana gape o na le 6 years. A kgone go bolela, o a bolela mara a kwagale tše dingwe tšeo a o mokole gore o reng. Ena ke mokgopela thušo. O a sokola mama go thomile motse a na nnoši. Papa go lena o kae? O gona. O reng yena? A ne taba le rena. Le mo dirileng sa go mo kgopiša? Nna ra mo dia selo ke ena re botsa gore mama rena sa la tšhaba le rena ga masemola re sa le ba bannyane. Nna a seng ke ra mo dia selo. Mmangwane, bana ba ba sokola so papa go bona le gona? O a šoma? A ke tsebe ga monyelo re wa bereka. Nna se le ke mmona gale. Le ka le hula se sa ka mmona. Mma bona ke re o hlokofetse. Le ka le hula ga sa ka mmona. Wa tsa wa ke botšiša sese gore o sho o nyaka thušo ya go tloša ditokološi fela na? Sese o šetše le lapa. Lapa le nyaka tšhelete go reka dijo. Lapa le nyaka tšhelete go reka mabone. Lapa le nyaka tšhelete go hlokomela bana. Go dula le bana o swanetše o be motswadi o tšišang letseno ka gae. Lapa lela tša boloi a ke wa re kudu ka tšona ka gore ke tlo mo thuša ka tšona tšeo thušo e šetše le gona. Se se nkušang bohloko ke gore papage go ya le ka mokgwa a bolelang a mo hlokomele, o ne le bana, papa go bana a ba hlokomele, ene sa le monyana. Ke bana ba ke monna go kono ba mo repileng wa latela kono ba mo repileng ke bana ba motho. Ene ke mogolofadi. Mara no a sa nlihlo o hlile le wa ena go no bolela ene matsogo a dileso ga go no tswa o be le gwa le jwalo. Motho la gore la gola o tseka mogomong o ra a tsana kwa sa tsamaya. Pelegong ya gage o belegwe a golofetse kapa a mangwe a magolofadi a tlantše a belegwe a tsamaya? Magolofatše eno ba le ihlola gano jo a tsela a mangwe o belego le ona. Okay. Banna re tlo tlwa ka tše re di dira go basadi. Go tsenela ngwana wa 13 years mogolofadi o iphepe ka thobalano le yena. O tlo tlwa a se nto botse nto re dirang. A re tlhompheng basadi, a re šireletšeng basadi, re se ke ra fetoga manaba basading ba borena. Ngwana 13 years ga bona motho wa 57 years o bona tate mogolo wa gagwe. Mara ge tate mogolo a ria ngwana dilo tša go se tsebalege a se ntho botse. Fela re toka e tla phethagala molao o tla bontšha bogolo ba ona godimo ga seo se diragetšeng. Sesi o ne le bothata ba gago ba mathomo ke gore dilo tše di riagang ka kua gae di go gobaditše mogopolo tshwanyana. A o tsebe gore o swanetše o dire eng?
mo bophelong tshwanyana bale ka basadi le swanetse le tshepe matsogo a lena a o llata tshwanyana o ne mahlo o ne matsogo o ne maoto bangwe ba natšo dilo tšeo o ka kgona go bereka ka matsogo a gago go swanetse go be le mmereko o berekang go thuša lapa le la mmago bothata bo bong gape o dula le mogolofadi wa nyakang tlhokomelo gobane a na nnotšhe ka kua gare ga lapa a ka se dula re o tla tlhokomela bana matsogo a gage ga a kgone go swara a se ka thato ya gage ebile thato ya dira gobane tumelo ya ka e re modimo a ka se tliše motho o mo bualo go lefase le re phelago go lona ka ge ba re se sengwe le se sengwe se e leng gore modimo wa se bopa o se bopa ka lebaka ngwana a ka se no o tla go rotha mahlo so re mo lebeletše ra re ke modimo re ya go batswa le hloka tšhireletšo bana ba hloka tšhireletšo tokološi ke bothata bo bogolo go tseneng ka gare ga lapa gobane e oketša mathata e oketša distress e oketša mohlako e oketša malwetši e baka madimabe e re bakela gore ka kua gare ga lapa re feleletše e le gore re no phela fela sa go nkwiša bohloko ke gore motho wa go swana le mosadi kudu aging ye tshwanyana le mmo go yona a ka fetša tšea dipheto tše e leng gore ga se tša maleba e le ga a nyaka go fepa lapa la ka gae banna ba swanetše go tlhokomela basadi ba hlokomele bana ba gole bana ba tle ba kgone go tla go thuša batswadi ba bona re mo ga re robale ka lebaka la gore re a tseba gore go tle mo re tlela go kwa mathata le go ithuta se sengwe tše re di kwa mo pitšeng tše kgolo ka bontši di go batša kgopolo fela re ya kgotlelelang le lena bana bešo ke tsela ya bophelo le tlo tšwa ka gare ga seemo se a se thato goba go rata ga gore mama go a robale ya gage tema o e kgathile go šetše lena nna mmereko wa ka ke go tloša dithokolosi ke go tloša maswiswi ke go berekana le malapa mmereko wa ka ke go lwa le batho ba bošego ke lwa le mašabašaba ke ne ke nnoši gobane re ba palliša go bereka mmereko wa bona o ba nyakang go ria bošula godimo ga bana ba batho jwale re thušeng tshwanyana ka gore ge re elwa ntwa ye le lena le lekeng go loga leano la gore le bereke le beng le tšwelopele kgati ya go otla moloi ke tšwelopele batho ba fedile ga gabo mmago lena ba le phelang nako ye le leng mo go yona e berekišeng gabotse logang leano ge o ka gahlana le monna tshwanyana go njwala re o nyaka ngwana o gane o mmotše gabotse gore ga se nako ge o kgona o ye ngwanešo prevente o godiše ba ba leng gona bana monna nnete o tlo no go riela lotše di botse le ge bana ba bantši ba le gona ge mengwaga e ya pele e tla ba gona o ka mo riela ngwana ene go o dira ngwana o se ka dira ngwana o kgotsofatša yena o tseba re phošo ye e dirileng ke mmago lena ya dira ke lena e dirile ke mmago lena gona wa ya ba e dirile mabaka beele a mafe a re nyake go a tseba le wena o seke wa nyaka go a tseba jwalo ka motswadi o swanetše go tseba gore ngwanaka a ndirela phoso a ke fepe ngwanaka ene ge ngwana a riela motswadi wa gage phoso tate o swanetše go mo swarela a mo lemoše gore go sa ka tlo sa ria phoso yeo seng gore ngwanešo o no dula lelapa o tšee morwalo wa papago be re tla blame mmago ge nkebe a sa phela jwale ka re mamago o robetše a gone gore re ka mo blame mamago
mama go mo a leng gona o swarane le mathata a mantši a re sa tsebeng ye nako ke nako gore ngwana gešo ge mmereko se gona registera di-abete tsena sekolo o bone gore o ka dirang ye nako e nyaka wena papa go ngwana ga e le gore wa bereka di-office tšela tša kua maintenance ngwanešu ga ba di bulela diphoofolo ba di buletše batho le nyaka ditaelo le nyaka tšhireletšo ye e tswang kae gobane batswadi ba gage ka bo bona go bile le ntwa so mangwane ya maema o gatile magato a mabotse kudu go tlapitšentše kgolo ke mmereko o re o berekang mo le bo malome ka kapa le mmereko wa kgašwe mmereko ona ko ona go thuša bana ba ballang go tlo le o ka tshwanyana mangwane re santse re boele morago re ye go nyako tseba gore why go bile le mafu a makakua ga geno cancer ge e šala e tsena ka gae ba re ke le ya bela magoa batho baso re swanetše re tsebe gore cancer e tswa kae segagabe rena mmele wa motho ge o e tswa ntho re swanetše re tsebe gore why go swanetše go tswe ntho mo go motho go na le malwetši a mangwe batho ge ba šetše ba go hloletše ona ba tseba gabotse gore o tlo ema le sepetlele le di-doctor tša sekgowa di ka se go thuše and then ba napa ba thoma ba itheta ba bona go le go botse go bona gore ba go kgonne batho a re phafogeng a re kry-eng ditaelo tša go efoga malwetši a mabjalo ka go itlhokomela ka go šireletša mmele wa motho o nyaka tšhireletšo kudu go efoga mathata go swana le a mabjalo motho ka malapeng a bo bona ba kgona go tsenelela ke bolwetši gore bopalele ko go alafega ba fela ba re ke sukiri e tswelela kae nkane e ka thoma ka wena o abetše mang gobane ka mogae ga e gona go ne malwetši a mangwe ge batho ba go hlolola ona ba dula fase ba plana ba make sure ba ntšha tšhelete tša bona ba go hlolola ona ene wa tla wa phela ka ona nto e diragetšeng kua ga bolena ya gore lefele se la e tlogela fela e na le taba ka gare go ya ka nna modimo o ke mo rapelang ga a gobatše modimo o ke mo rapelang ga a bolaye modimo o ke mo rapelang ke modimo wa gore a re fe ditoro tša go bontšha gore se sebe se etla ga ke nyake go rapela modimo wa gore ke wele ke mathata go ne ditoro go ne dipono go na le ditaelo lehu le gona re a dumela fela ga le seke la boa le buile ga borena gobane lehu le bohloko ene bohloko ba lehu ga botswe mo mothong ene bohloko ba lehu la matšatši a le tšea motho a hlokometšeng family ro šala re phela jwang bophelo ba mmabololo boima kudu bophelo ba mmabololo bo boima kudu a se ka thato le ka go rata ga batho go notloga ga bo bona go tla go dula mola dirumong motho mo le mongwe o rata boroko ba ka gabo go ba ka lapeng la gage go šala o emelela o etla go dula rumong a se ka go rata ke ka lebaka la mohlako o ka bolela le bona malome ka kapa yeah o enepile moroka o boletse go tlala seatla o kgwathile dikhona ka moka kgaetšedi ya ka mo o boletse fela ka taba ya mahu taba ya ngwana wa mogolofadi a bolela ka kato a ka kwa bolela ka yena
a ka kwa a bolela ka yena kore ka yena bophelo ba gage mohlomongwe ke sa tsebeng ka gore go ne batho ba bangwe mohlomong a bane mathata yena a ne mathata a motlišitšeng ke a family ga itsele ka bophelo ba gago mo dilong tša gago ka moka di sepela ga botse wa di tsamaye botse mmeleng o teketlile a ka teketla jwale ngaka she a ke re ne ke sa thoma ka jela pele okay ngwanesho tsena ntate ka kapa kore a ke kwishiwa ke tla re ke a phela ore ke tla re ke nna motho wa mohuta mang because a ke di kwishiše ka re nako nngwe o ka re o sala bona o dutse so o ka re bona bolela ke selo sa bana mara go re bana ba ntse o ba bone nako nngwe kore o ka re wa ferekana o ka re o bona motho so namile after that namile wow ntho a ke ikwishiše na e ra goreng and then ke ne potse gore ke na le party madi mabe ke na motho mo le gore nka tlhola ke batho ba senrate se ka ba diselo gore bona ya mo batho ba sa o rate ene so ba di a selo and nna ke nna motho mongwe wa pelo e nnyane and ke na le lerato mo bathong motho mongwe ka bona motho mongwe wa kule bohloko nka se robala bošoko ka moka le nka tlhalona kwa pateng ke le accident a ke pala go robala bošoko ka moka le ke sa o tsebe so ke ne problem e so ka go nolla ke ngwana mara a ke re ke cheka so ngwana gona ke mmone mosegare bošego a ke mokwa a seng ke o no tlhokofalela ke ngwana tlhofetse wa sesi wa 3 days and ke go no bona seriti sa motho se sa motho ntse re felela nga no fainta or ka dira something ngwana se se le moloketse kae re moloketse gae ka lapeng ka mphatlhela because ke se ke bona gore nto e tlo affecta le bana ka gore nako nngwe kore ke di dutse ke le one so ke nana le go tepolaya ke nana le go dirang ke le kusere go ba le ntwe e neng le go laela go dira dilo something gore mpotsa go tshwanela ga mela o ne le problem ke bona o na le problem no nte ka no mpotsa re go na le bothata mola ba bona nta gona ke ibone ka no bona moriti fela namile ka fetsa ka faint ka hloke sa ibona ntwe kgang ya go tepolaya o a laelwa goba e no ba ntwe e tlang kgopolong ya gago ge o kopana le mathata ke ntwe e tlang kgopolong ya ka mabololo le diaeng mabololo ke dutse mabololo nakola e be ke rekisa so ba re tela motlakase ka tlhoko sa gona o rekisa mara mole ke no cleana ba kgone mpha thubopenyana mara se tabagana o cleana ka gona mola mabololo gona mola dula okay and then ka lapeng la bosesi moki mma go bona ge a hlokofala o ba shile le ba bakae mama o bona o hlokofetse o boloketse gae nako a hlokofala ne ba sa bula ga bona ke ba bakae go nwa le ka gae ke ba i5 ba bang bakae ba gona mo ba babedi ba bula ga kokwaka kae mashunyane okay and then mo mabololo ke ba bakae mo mabololo go dula o and then go dula lo mo ba babedi o ke reng ke semuma and then lo se sa ona o wa semumu o dia eng mo la mabololo o tsena sekolo okay nne re mla tagri ko rutswaletse and then ka molapeng la ga bosesi go dula yena a nnoši le bana go dula o a le bana ba ga go fela o la semuma ke re dula sekolong ga e tla o tla go se sa gona ko nka di holidays gona ya kwa and then mara ba mo thuša ka mogae ka dijo le tše dingwe tša tše di tlhokang gore a di hwetse mo bophelong a nka go botsa maka because nna ke bere nka go botsa maka ka no mposa sesi a o bereke ne o nyaka mmereko and then go ka kry-a mmereko bana ba tlo šala le mang o tla sekolo o mo tla kretšeng o duma go hwetša mmereko wa mohuta manso o molo mongwe selonke nka no kry-a mmereko kampate moroka wa tseba ke rata gore ke kgopele babogedi ka moka le batheeletši ba lenanego le
gore nke ba re hlokomelle balli ba rena go ba hlokomela ka tsela ya mohuta mang go ne batho ba bangwe ba ileng gore ka mmagaeng ba ne le matogwana ka mmagaeng, number 1. Number 2, lenanego le ke tloga ke dumela kudu gore le theeletša ke batho ba ileng gore di-company tša ma-security ke di-supervisor difemeng tše di rileng ba kgona go ba le maatla a go thwala nke ba re ge ba go e ba le mebereko ye e leng gore go e ba le dikgoba ba re tsebiše mo lenanegong la pitšeng tše kgolo gore ke hloka motho wa a emeng jwale le jwale le jwale le jwale and then rena jwale ka go tseba malapa a batho ba e leng gore ba tla kene go rena re tla kgona go tseba gore e le ba bararo motho a nyaka o mo teng ke mang wa sutang gore e ka ba wa mathomo wa go ya kowe ke no ba le kgopelwa gore a ba re hlokomelle balli ba rena batho ba batlang mo pitšeng tše kgolo moroka ge o šalle o te kgafa gore o tla ba thuša mahala ke go bona gore lefase le apere boima go a hlakiwa batho ba dikujwana di magetleng ka malapeng jwale a go be le ba e leng gore ba swarišana le wena joko ye ge wena o alafa batho ba ke ba phethela ditaelo o mongwe a tšee o mongwe a mo iše mmerekong o mongwe a tšee o mongwe a mo iše mmerekong and then re ka se re pitšeng tše golo di tla kgona fase le mara ka gare ga lapa le le tee ge o mongwe a etšwa a eya mmerekong and then ke bona e le taba e botse kudu ebile e le katlego e kgolo go lapa lewe jwale a ba re thuše moroka re a kgopela re a rapela gore matogwana ka ga ya go hlatswa diwašene a go aena a go kolomaka ma-securityng difemeng kae lenanego le le theeletša ke batho ba ntšhi moroka mo e leng gore ke tloga ke dumela kudu gore le batho ba go hira ba theeletša so a ba thušane le wena ka gore fokoletša mmereko ke nagana re bulele le batheeletše re ko gore le bona malome ka kapataba ye ba e kwa jwang nke ba re fe maele wa tseba taba tša lapa le ke tše dintšhi ke tše dintšhi kudu nna go ya ka nna ge ke di lebeletše goba ke di theeleditše di hloka gore ba kry-e thušo ya ka pela go hlokagala gore ba kry-e thušo ya ka pela mmangwane go diragetšeng ka mmago ngwano le papage yo da ke tsebe selo re balwe se ka batho ba sa kwana ke gore like go no re papa go bona se ka tlhwa sa ba hlokomele ke gore a ke nyake go tseba tšela tšintšhikudu gore ke no makatša ke gore nambile tate a ka napa ngalla le bana na wa ikwešiša ba ngalla tate boreme ke le rena ba no ngala ba no tsamaya wa tseba moroka ko wena be ke bolla le wena mosegare ne kgaetšedi ya ka mo o bontšhitše gore mmage o ile a ntšhetšwa magadi kae and then a tšea bana a tsamaya le bona and then kowe go a fitlha le mo e leng gore ba raka mmago ba and then ya ba gore mohlomong ke gona mo go thomileng gore a tinyakele stene nto nngwe ye ke naganang gore batho ba bomme ba hloka maele go yona moroka batho ba bomme ka nako nngwe ba ne le bošaedi ba gore ge a ne le bana le nna and then re kgaogana and then a kopana le moroka as long as a sa thabile ko go moroka a sa thabiša ke dilo tše di mo thabišang o cancela nna ka nto nngwe le engwe a bampotšele mantšu a e leng gore a mangwe ga a amogelege a tlo no nkweša bohloko ka napekano re no go lokile e diragala ga ntšhi nto mo e leng gore ge batho ba bomme ba hweditše marato a mamtsha
a ba kgone go naganela go sasa mabapi le bana ba bantši ba kgona go cancela bo papa go bana lineng ya bana 8888 motho wa go botse gore o tlo ntshenyetša mona e le gore ge o le motho wa mme o kopana le moremi tlhalosetša moremi gore nna bana baka papa bona a re sa dula mara ke motho le go phentše a ba hlokomela ka sela le sela and then le bophelo ko pele bana ba le ba ka tle ba le mathata e leng gore ba ka tle ba tshwenya wena le nna le wena and then go a nyakega sefane sela kapa go a nyakega papa go bana ba ke gore a ba fetiše mo le mo le mo ya kudu wa bona go ka kry le gore ngwana ebile o golela ga botate go no nyakega fela tlhomphano and then ka gare ga lerato le leswa la mma and then o ska tla wa kry le gore ngwana wa go bala go ba mma wa go bala go bane o la ga nyake gore o la bolele lola o la nyake o la bolela lola so ka gare ga lerato go nyaka ga tlhomphano ngwe kgolokudu le poledišano lerato la go hloka poledišano le tlhompho e ka se tsogile ya ba lona gobane ga le na di-plan ga re kgone go ka dula fase ra bontšhana and then ra leka go loga leano la gore bophelo bo ka mokgwa bo leng ka gona bo tla nyaka go sepedišwa ka mokgwa wa mokutamang gore ge re ba le tše di re tlabang o se ka tle wa kry-a ba pointa nna as papa gore no wena ko wena o re baketšeng gore re be ka gare ga bothata bo boso wa ikwešiša mmangwane ke mang a nyetsweng ka kua gare ga lapa la bolena ka mamaka go di bolela so ke gore o hwetse thušo ke no mo felela pelo ka morasetša a ba ngala sepele wanwa mara ga a le gona a kene ke no tšatšileleng a le gona a kene jala a go no raka seno a phela mmabololo a phela mmabololo a se ka nwa a go kgonega a ke re jalo wa bona ka dukwane tšatšile le o thabileng tšatšile jale wena o thabiša ke eng ka gore o santse ya go thabišešo gape ka gola ke na le ntho balang kore a ke tsebe ke a kgona ke nagana so a ke re motho a sanya ke monna kore go ne ntho le goreng mohlomong e gona mo mmeleng wa ka alright monna o rile ga e tswa go wena o go boditše gore lebaka la gore a tswe a cancele le date ya lenyalo ke eng a sanka nompotsa wa tsa go botlhokwa tšatši le lengwe gore o founele molekane o bo o dula le yena o mmotšiše gore ge o lebeletše phoso yaka ke bile phoso kae ke sa re gore ke boelelane le wena ke no nyaka go itukiša gore pele mo ke yang ge e le gore ke roga batho ke lwa le batho ke bolela ka mokgwa go sa nyakegeng ke a itia kore ke tsebe gore ke itukiša jwang gore ge ke ya go gahlana le bo France e go kgone gore bo Thomas ba kgone go dula o ile wa kry-a wa te kry-a wena o mmotšiša mantšu ya go swana le ao sa le ka mmotšiša a reng go wena a marantate mare bolela ke motho le basadi a kere ke motho le basadi jale wena o nyaka mosamare a kgaogelo wa go lebelela wena fela ke le nna ke rutile monna ko bulela ena fela mara ga itla go wena wa moraka gape a kere monna ga itla go nna a sa tshwara selo bana ba santse gore ba namile o nyaka eban a tshwara selo a tshwara tanona a tshwara borotho namile bana ba ja kgodi ka moko le magwe santse a kokote ka tlhogo awa mara bana borotho eban mara go botlhoko a nyole one o ka ya bona mosadi a gago o sa tshwara borotho a ke a botsiso ba bana ka tanone ngwana o gatlhantle kwa wa tshwara selo banna kua makgwendi a bona o kgona go dula le monna a sene tšhelete ke a kgona go dula le monna a sene tšhelete fatse monna gona le ena ga thomo o tshwara dithupo penyana tse name le ena a sa re motho ke mosadi a ke tsorela bohlomong o ne bana ba kae sese ke ne bana ba i4 okay ba gage ke ba ba kae ke ba i2 yena gane ba re ga fihlile a sa go feselo total ntate moremi ka bolela gape jwale nambile lenyalo le o le ria kang a palela ke ditanone ke nyaka lapa ke nna mosadi ke a kgohlelela a ke re ba se le mamane wa kgohlelela lori ya lenyalo kang go pala go reka borotho a nyalo ene gona tšhelete e gona ga ba se ba re ba nyala gore tšhelete e gona
a ke malapa a lekana go ne sesi a re kwane a ke re ge o dula le motho and then a re wena a re ke nyako ntšha magadi ngwago o tlang o botsa wena ke tloga ke dumela kudu gore mo tseleng yeo ya gore toboroso o nyako ntšha magadi go ra gore le thušana le go save tšhelete le ba babedi o mo thuša le wena gore a kgone go save ga ino ba tabela go gore no motho o re ngwago o tlang o nyako ntšha magadi and then ke tla bona ka yena o swantse o be part ya tsela ya go mwaga gore a kgone ge e ka ba motlho mongwe ke fa mohlala ka kgwedi motlho mongwe ba kgona go go fa 500 o ka no re mo go wena wa re no o se kwa tlo sa mpha 500 mphe 200 and then 300 o e tlatse ka yeo e leng gore o na le yona and then nna ke tla tlhokomela tlhakore le wena o tlhokomele tlhakore le gore re kgone go reacha ntwe moroka go thuša monna ka dikgopolo ge a ne le kgopolo tša go nyala mosadi ke yena a kgonang go dira monna gore a kgone ntweng because banna ba bangwe ba pallwa ka baka la gore mosadi o nyaka tšhelete ge kgwedi fela wa mofa then go fetša go mofa o hloka ye o e savang ka thoko ka gore yena wa inyaka ge kgwedi fela o nyaka tšhelete then go fetša go fa yena o hloka ye o e savang ka thoko gore o kgone go reacha the point mara ge le dutse le ba babedi le kwana o kgona go botsa monna gore mo go tšeo beng o kgona go ntirela tsona ke kgopela gore o kgathe 1 2 3 and then nna ke tla tšea mo go fitla mo ke then wena o kgone go hlokomela tlhakorile and then tlhakorile we o reng o tla le hlokomela o swantse o netefatše gore le tšhelete gona wa e bona mo e yang mo e fitlang e tsena gona e dula gona wa e bona that is why mafelelong o fetša o bona moroka ka kapa o gona o no reng go morwedi ya ga malefo ke tlo ntšha magadi ka December bana ka tšatši la magadi ka kapa a sa swara phone ga malefo ba moemetše ka kapa a sa swara phone banna ba iteile pakitše kgolo ba emokua monna a gone tšhelete ene morwedi ya malefo le yena o no boditše bagabo a se a bona ka kua sešegwaneng gore ka kapa ka nnete o kgobokeditše so go bohlokwa se gore ge o dula le motho o mo thuše go thuša motho a se go molema o kgona go nommotsa rae nna o sekwato sa nthekelang mo nna ke swara-swarang gona le nna ke tla kgona go thiba lešobale wena tšwela pele o kgoboketše ye o nyakang go dia something ka yona ke nnete ene wa bona mo lenyalo le so malome ka kapa ge mosadi a nyaka lenyalo nako ngwane o bitša monna re magala ba gešumane wa re sa hlabe ra fetša eba o kwa bose wa sega o kwa bose go ria bua mama wa tsefela go mmitša o reng gane go reng o ka re o gahlane le mathatana o reng wa ga go mmitša nako ke mmitša ne ke re baby kwa o ke rela gona gore gore baby ene o ibitša mnate ke rela gona ba le baby bo re go mmotša gore anke re pote ka mothoko monna nke o bue ka sutu e tšhweo ke bue ka roko tšhweo o reng gane yene a ke sa mmotša mara ke go botse monagono too much ga šala a tlantšha date monna ba re june ke yona ba ntšhitša ke re go padile malome alright no a re le thušeng sese ya kere re tšweleng pele re boneng gore re tla bereka jwang bana bona wa ba hlokomela why ba sa tšeela be ba tlo ria lenyalo ka yona batho ba hlokomela bana ba batho ba gola a ke tsebe tshwanyana wena gore o hwile ka disego go riagalang ga botse ka kua go mmangwane a ke tsebe se o ngwana Jesu mara ka mokgwa o segang ka gona gore taba tšeo di tseba ga botse gore o mmangwane ga alla o manya o le mo mmangwane wa o manya wena ne
a le moao nka somanye monna bana ba le gona o mara o ge le ba babedi go ra gore wa omanya nka no sa ganelela dudiso mara le babedi. okay go tla loka mmangwana taba ya go bereka kua gae ga mphatlhele o boletše le bona ke kgopela go botšhenyana kwa gae a ke tse gorena ke tla bolela le bona mara nna be ke no rena re no dia rena le bana ba rena apena mara wa tseba re bokotsi re tlo dia ka mogo wena o nyakang mara wa tseba re bokotsi ba go bereka dilo di half go a kgonagala gore tsona dilo tse di go tshwereng di tswa ku and then ge wena ba fetša go bereka o ya gaya kere ge o fitlha kua gae o bua le tsona ore o legolo o mosadi ya legolo ga ya gona ke nyako go botsa maka ke saya e bana ke mengwaga mekae meraro o sa ye gae ke ya ga go ka fela o boletše gore le alwa mola mathomong le baka eng na re tsebe ka gore nna go no re a fone o tlhaga mahua o mongwe le mongwe o dira boithatelo like kore a re sa kwana o sa nna kwana ne re kwana ka gona be re kgone go kwana re bule fase dire ntho e direga mara no ae le a loišana loišana le a loišana le latofatša ka gore mang o bolaile mang ae a re tšeo tsona re ke re no di bolela ena gore a re kwane a nkere bana ba motho ge ba dutse so tshwanetse re kwane mara mo go seneng kwano go tla ba le e bakiwang mara ntate mere ma re e tsebe ene a senke re no e kwanto eo mara no be re sa kwane a mo no ngangela ku mo ngangela ku mara o ka se re ka tsore re ba ka mmola a gone ntwe re ba ka mara go kwana go swala nna go la gale gore go le mnate re ya toropong ka moka go le mnate re dula go sa le mona go mama a sa pela ntho a e sa leo a gona bothata re tla le thuša ke re mmangwane tla thuša lena ra le riela ditaelo ka moka lo tša lena di a kgona go loka a ke leboge batheeletši ba mmotse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re leboga nako a lena magagešo a re thušaneng ka mehla go aga setšhaba sa borena ba le batlileng gae matšatšing a go feta ba ntlhoka go sa ke gona ga ke na maeto ke tlo ba ka gae go fitlhelela letšatši le subela ke ntše ke no ba ke le ka gae le ka tlala ke re ya thušo ra le thuša magagešo ke lebogile kudu bontate malefo bontate Lucky Makua re a le leboga monna gešo ga Makua re leboga thata aga re a leboga motheletši wa motse